eBhayibhelini ukhona indaba ekhuluma ngeinsizwa ezintathu ezake zaficwa yithuba mhlawumbe lake lasifica mhlawumbe futhi selisificile uma lingakasifici mhlawumbe liyosifica eminyakeni ezayo uthiwa lezi nsizwa kukhona isikhathi lapho kwake wakhuluma khona inkosi yesizwe yathi bonke abantu abayeka ithixo abayeka uNkulunkulu babo ababakhonzayo abamyeka uNkulunkulu abamkhonzayo bese bekhonza isithixo senkosi ethizeni bonke abantu ababephila kulelo zangilazi lali kuphi uthiwa labo bantu babe sebekholelwa baba nalomuzwa walamazwi yalenkosi kodwa lezi nsizwa ezintathu zase zithi zingabane sife kodwa emva kokufa kwethu kukhona indaba eyosala ixoxwa ngazi bakuzosala kuxoxwa yiphi indaba ngomhla ka-12 October ngonyaka ophelile sicishe sakubona lokhu njengoba silapha abantwana bahle basezulwini sethwele ijoka lemphefumulo yethu ngeke silethule leli joka siguqile kanje noma sesi-ICU noma sesiphansi emgodini siyoliphunyuzwa kufa sase sifelwa izinsizwa lapha ezintathu angizazi zayibulawa yini noma zayibulawa ile khorele khona yini manje
zafa lezi insizwa saphuma sibhudukezana sathinta zonke insizwa esigijima nazo emsebenzini kaNkulunkulu sayifica lezi insizwa zingaboni zilele ICU eBhara zayigula ngazi zayiphethwe yini. Ithi incwadi yeBhayibheli lezi insizwa ezintathu zathi kungamane sife kodwa emva kokufa kwethu kukhona indaba yosala uyixoxa wena Nkosi nezingceku zakho singasekho thina. Sahamba isikhathi sididekile lo baba no mama singazi ukuthi sizokwenza kanjani kwaphazamiseka zonke izinto ezinhle eNazaretha okwakufanele zisehlele ngonyaka ophelile. Angiqondile ukukhuluma ngaleyo nto kodwa ngithi inkonzo yokuqala enkonzweni esasinayo ngomhla ka5 October ethempelini laseNazaretha eSprite ayibonga inkosi. Yilokhu sagcina ukuhlangana ngaleso sikhathi size sizohlangana namhlanje. Ngiyabonga ukuthi bafowethu esasinani ngaleli yalanga kuzo zonke izinto ezibi lezibhlungu ezasehlela siphinde futhi sibonane inyama sahlangane nomphefumulo. Kodwa engikuthandayo zathi lezi insizwa ziphakathi kokufa nokuphila. Le ncwadi yeBhayibheli ikhuluma ngeinsizwa ezintathu nami ngikhuluma ngeinsizwa ezintathu ayibonga inkosi yasekuphakameni. Lezi insizwa ezintathu engikhuluma ngazo zathi ziphakathi kokufa nokuphila. Zathi inkosi uma sekufika isikhathi kulungile sihambe kodwa make kwenzeka Nkosi saphila siyophinde sithi sisebenzele igama lakho zikhona phakathi kwethu ayibonga inkosi. Amen. Uthi ubaba umvangela uNdlovu ngelinye ilanga kulelizwe laseGoli kwaye kwafika isikhathi angiyazi le ndaba engikhuluma ngayo noma inhle noma imbi ayibonga inkosi. Igama lami nginqobani ngizalwa uMamnguni mina isibongo ngakwaNdlovu akabonga uThixo. Le ndaba engizokhuluma ngayo ngiyazi noma inhle futhi angiyazi noma imbi. Kodwa ngikuthandayo kukhona engizothi mangihlala phansi bese beyifakazi ukuthi siyayazi thina leyo ndaba. Ithi lelo engizalayo ngelilanga kulelizwe laseGoli kwaye kwafika isikhathi angazi noma kwakuxatshanwa noma kwakuphambana imbono ngoba kukhona izinto ezimbili. Kungenzeka bafowethu uma ngabe sihleli lapha bese singaboni ngasolinye kodwa ungaboni ngasolinye akusho ukuthi sixabene. Uma ngabe abantu bengaboni ngasolinye ekugcineni kosuku kufanele bebuyisane kodwa abantu uma ngabe bexabene ekugcineni kosuku kufanele bethelelana amanzi ayibonga inkosi. Angiyazi ke lento engizokhuluma ngayo ukuthi iyayidalwa yini kodwa uthi ngaleso sikhathi u23 okade wenziwa lapha ehostel eDube lapho kusemaqhaweni khona. Usuzwile? Uyazi baba umva ukuthi mabaso le ndaba engikhuluma ngayo ngazi noma wayeyinhlapsuthi ngaleso sikhathi kodwa nginesiqiniseko ukuthi uyazi lento engikhuluma ngayo. Wathi mangabe wenziwe u23 makhosazana sisenkonzweni yesabatha ayibonga inkosi. Mase sisenkonzweni efana nalena wathi umnikazi wezulu nomhlaba somboza amakhanda akube njalo engane zakwethu. Uma ngabe benza u23 laphana kwase kufika isikhathi lapha bahlala khona abanye babeqhamuka kule masayidi angapha ngaphesheya ko-Israel abanye babeqhamuka ngapha eWest base bethi ayikhona kukude masifika edrobheni sedlula siyeDube ngoba sizodlula siye emsebenzini ekuseni. Babethi mangabe uvala u23 bese begijimela izitimela ezizobabela ePark Station. Nakhona lapha ePark Station abanye basawoshintsha izitimela bayaphambana bathatha izitimela lapha ezangakhona basazohamba beye emsebenzini. Base bethi ke abanye babo cha akonakela ke sizamela indawo lapho esingabamba khona u23 lapha edrobheni. Ngizama ukwakha isithombe bafowethu ukuthi isikhathi esikuso namhlanje ngifuna sisiqonde thina abantu abasha ukuthi lento isikhathi esikuso indala lento eNazaretha kuyona namhlanje. Kodwa kukhona into engiyithandayo ebihlala ikhulunywe obaba bala eGoli. Bethi ungaboba mkhulu la esontweni. Ngoba mangabe umkhulu lapha esontweni kuyofika isikhathi lapho khona kuyoba ngathi ufile umphefumulo wakho udinga umbongo uNkulunkulu kodwa ungasesikwazi uzowenza kanjani lo. Bathi ke base beyobamba u23 lapha edrobheni. Bawubamba u23 lapha edrobheni kwahamba isikhathi ngiyabazi nabantu ababeyobamba lapha u23 wababala ngamagama abanye basaphila abanye sebahamba emhlabeni. Kodwa ngizokubabala ngoba ngiqondile ukukhuluma ngawe ukukhuluma ngaleyo ndaba kodwa ngiqonde ukuvula imiqondo yethu ukuthi bafowethu njengoba sikuleli ivangeli lenabasho asizazi lapho esibuya khona. Bathi bangabe bobamba u23 lapha edrobheni kwase kuthi ngelinye ilanga bathi beguqile bethandaza bebeka ama-briefcase abo lapha yana ahlala khona iNazaretha base bezwa kukhona izinto eziwashaza phakathi ema-briefcase abo.
Babathe bayashumayela bayathandaza kwanezinto ezikhwashazayo lapha. Yathi bangabe beqeda ukuthandaza bethi amen. Akekho bayibanga leyo nkulumo nobani nobani wathi yini kwenze njani bathi mabe gijima beya lapha nabasefica amakhulu amagundwane lapha bekhona impahla zabo. Ngesikhathi bekhuluma ngalamagundwane amakhulu kangaka baqala ukwazi ngazi awabesephatheni mawo besephatheni kodwa kona sedrobheni eGoli. Abayaziyo le ndaba engikhuluma ngabayo ixoxa ngcono mase singaphansi. Wase kwenzeka isimanga ngoba ngcwele. Bezwakala isimanga lamagundwane eqoqa indaba nabantu bengalele kade bebamba u23. Athi lamagundwane hey wayinsizwa ka23 lalelana. Asona amagundwane thina. Ukhuluma amagundwane insizwa zezulu bengalele laba bantu. Athi asiwona amagundwane thina kodwa sizekini njengezinsizwa zezulu ukuthi hambani manje niyoguqela enkosini yamaNazaretha niyosicelela intethelelo. Njengoba silapha thina umphefumulo wethu thina abafundisi abadala balapha eGoli. Sahamba kukhona inqushunqushu lokungezwani phakathi kwethu. Umoya wethu usubuyile wawusungena kulezi zilwane. Sizokhuluma nani ukuthi abani niyosicelela intethelelo enkosini. Ayibonge uNkosi. Amen. Ngizoyishiya kanjena le ndaba kodwa ngifuna lento ibisisaka nombuzo kimi nawe bantu abasha. Angikhulumi nabantu abadala ngoba lento engikhuluma ngayo hleze bayayazi futhi bayazi ukuthi njengoba bephila nje kuhambeni kwabo leyo nto iyalunga kanjani. Kodwa ngiqonda ukukhuluma nathi ingane zakwethu ukuthi lingasifici lelo thuba. Umuntu bafowethu bangabe hamba emhlabeni kulindele ukuthi inyama yakhe ingene ethuneni kodwa umphefumulo uvukuye lapha kade usebenzela khona. Nikhona abangcwele. Uma ngabe silapha akekho yini phakathi kwethu oyothe sihambile emhlabeni kwazi ukuthi kade iNazaretha encwatshwa ngabaNazaretha. Inkosi unyazi lwezulu ithumela abahlangabezi ithumela amaNazaretha ukuthi ahambe yomngcwaba lo muntu. Angithi sikholwa yilokho thina ukuthi uma ngabe kuphuma imoto emhleni kwathi inkosi ithuma umuntu ayihambe yomngcwaba umuntu. Kufanele sikholwe lokho ngoba asinalo elinye ithemba futhi asinalo elinye izulu lethu unyazi lwezulu ayibonga inkosi. Ushembe uyasithatha isitha sakhe esigone esiphukudla kodwa asikazi ukuthi asimfuni. Ushembe futhi uyasingcwaba isitha sakhe eMaNazaretha bese ethi indaba yami nawe sixoxa kwelizayo. Abekho ilapha phakathi kwethu ukuthi sebehambile emhlabeni bese kuthiwa nina hambani niye lapha kade nisebenzela khona bese kubonakala amagundwane lapha eGoli sexoxa indaba. Uma ngabe kungesimina esiyobuya sikhuluma emagundwaneni akusibona yena abazali bakho. Uma kungebona abazali bakho akuyena umshumayeli okuphethe eThempelini. Uma kungeyena umshumayeli akuyena umvangeli wakho yokwenza lokho. Ngelinye ilanga ithi indoda engumvangeli uShangu waseMbumbulu. Kwake kwakhona inkosikazi kuleli zwe lingapha enhla kwamaphumulo. Yaxolisa insizwa nezintombi zangamaphumulo manje khona la. Uthi kwakuyisikhathi senkosi ilanga bese kuphakameni. Uthiwa le nkosikazi yayikade iganile. Ezweni lakubo lapha yayikade izalwa khona. Yayikade iganele isibongo sakaMsweli. Angisho kodwa uMsweli lo wasePitoli. Yayikade iganele kwaMsweli lensizwa kwamaphumulo eMthandeni. Kodwa yona yayingazalwa eMthandeni yayizalwe insimbi kukhona ezweni la ngapha kwamaphumulo. Angeke ngilikhombe noma ngingafika kulo kodwa yona indaba isho njalo. Uthiwa ke le nkosikazi kwahamba isikhathi. Kwase kushona umkhokheli eMthandeni lapha yayikade sabatha khona. Bantu abasha ngifuna sibone ukuthi leli ivangeli akusilona lokupenza. Ayibonge inkosi. Futhi leli ivangeli esigijima kulo thina akusilona ivangeli lokuthora leli. Kodwa ivangeli leli lokuthi sibuyisane noNkulunkulu sisebasha. Ayibonge inkosi. Yathi mangabe ihamba le nkosikazi emhlabeni. Wathi mangabe ihamba lo nkosikazi wayengumkhokheli ephethe iThempeli yayisisuka le nkosikazi yayigana uMsweli. Yahamba yaya enkosini la. Inkosi sekuphakameni ithi baba lapha eThempelini esikulo kwamaphumulo sisenayo umkhokheli eMthandeni. Ithi ke inkosi kulungile mkaMsweli ngiyezwa. Uthi kwahamba isikhathi le nkosikazi yabona kucwebisa iziba. Yaphinda yahamba yayoguqa enkosini nguMahlombe yathi baba ngithi angizokukhumbuza Nkosi ukuthi eMthandeni umkhokheli akasekho le nkosikazi kuthiwa yayibizwa ngoNyamazana. Ithi inkosi yamaNazaretha kulungile Nyamazana ngiyezwa. Yathi mangabe sibuye kwesithathu ithi inkosi ilangalalela Nyamazana ngoba ngiyakubona njengoba uzobika lapha inhliziyo yakho sengiyibonile. MaNazaretha kukhona abantu abanolimo oluhle ngendlela eyisimanga lapha phakathi kwethu.
abathi uma ngabe sebefikile phambi kwezulu eyikhulume yonke into embi engakufanele kodwa yenze ikufanele ethi ukhohlisa uShembe ebese ithatha nje uShembe leyo nto ngamabomu ayibonga inkosi kodwa hayi ukuthi uShembe ngaleso sikhathi usuke ngakuboni usukazi kahle into oyikhuluma yikho ithi ke inkosi yamaNazaretha nyamazane ngoba ngiyakubona ukuthi ukugcotha kusenhlizweni yakho kulungile ngizokugcoba kodwa angizukugcobela kuleli ithempelo kulo lasemthandeni ngizokuthatha ngubuyisele ezweni lakini einsimba ngiyokugcobela khona ube ngumkhokheli wakho kuthiwa kwahamba isikhathi inkosi yathi mayiyakuleli yazo yayisiyithatha le nkosikazi yahamba nawo lapha ezweni laseinsimbi yayisifika igcoba yaba ngumkhokheli wakhona ngesikhathi igcotha le nkosikazi inomntwana oyedwa kuphela wentombazane ezweni lomsweli kwahamba isikhathi baba ungubane waphoqa manje ukuthi umswela kagalo lapha ekhaya unkosikazi ozozala abantwana ngoba sekungumkhokheli loya kuthiwa kwahamba isikhathi ke yayisigano le ntombi yaganwa intombi khona ekuphakameni igama layo kuthiwa kwakubalungile yayisigano lensizwa kaMsweli yaganwa ile ntombi kuthiwa kwahamba isikhathi kanti uNkuzimalanga usembethe nje isiphika uvalo luyabhakuza isikhwele simudla noyiphalishi kwahamba isikhathi le nkosikazi kaMsweli engumkhokheli ithi mangabe ihleli lapha ngaphambili namakhosikazi ayicabanga umsebenzi kaNkulunkulu mangabe iqalaza ngemuva isaba nokuwabheka amakhosikazi ngoba izothi iyaqalaza ngemuva ibisibona umnakwabo balungile kumi kanjani ngemva kwenu bafowethu khuluma nabakhokheli kodwa kuthiwa kwahamba isikhathi le nkosikazi yayisibona ukuthi ukuze ngihlale kahle ethempelini ngiphinde ngihlale kahle kwaMsweli ake ngiphume ngiye kwanhliziyo ngiyisa ngaze kwanhliziyo ngiyise bethu njengoba silapha kubuphi kukhona abantu abangabe bemeza igama likaShembe ethi mangabe ekhuluma ngoShembe ubone ukuthi uShembe lo muntu uma engeke umkhumbula ngensuku zokugcina uyokhumbula abantu kodwa ekugcineni kosuku lomtelahla asazi ukuthi kusuke kudalwa yini yayisihamba-ke kuthiwa yayisihamba le nkosikazi yahamba yaya enhliziyo yise iyofuna lokho eyokufuna ukuzolungisa leli khaya kuthiwa yahamba le nkosikazi indlela ende yathi mangabe iyodlula ngaphansi kwesihlahla kwase kukhuluma izwi phezulu esihlahleni lakhuluma leli zwi lathi nyamazane buya ngoba le ndlela ohamba ngayo ayihambi bafowethu kukhona abantu kusafanele sibatshele abahlubukile lapha phakathi kwethu singabantu abasha basihlubuka hambani bafowethu nibatshele le ndlela abahamba ngayo ayihambi yajika le nkosikazi mayilizwa lelizwi yajika yaphindela emuva yathi mangabe ithatha inyawo ibheke emuva unyama yavuma ukuthi ayibheke emuva inhliziyo yala yathi iqhubekela phambili yajika le nkosikazi yathi yodlula phansi kwesihlahla yayisilimise njengenyoka ikhanda yadlula kwesihlahla yazi yawufika lapha yakhona yathi mayifika yayisikuthola lokho eyokufuna ngayazi yayiyofuna yabuya nakho yafika yakusebenzisa lapha ekhaya emzini kaMsweli wayesiyahamba umnakwabo kwahamba isikhathi inkosi ilanga yayisiyayibuza wathi kusekuphakameni kuyisabatha yayisiyaphakama inkosi ilanga ekuphakameni yathi maNazaretha namhlanje inkonzo yesabatha sizoyiphathela unyamazane waseyinsimba yathi inyamazane imtshela phakathi ebandleni yathi inyamazane ngifuna utshela ibandla ukuthi umnakwenu wahamba kanjani emhlabeni angiqondile ukukhuluma ngale ndaba kanyamazane ngiqonda ukuthi maNazaretha sibahle sibe njena nje uShembe ubazi kahle abantu abamthandayo nabangamfuni lapha phakathi kwethu amen noma ungazenza zonke izinto ezinhle kuze kuthiwa izinto ezinhle ziyaqala lapha kwaNdlovu mangabe ufika kwaNdlovu ufike kubona kanti uShembe ufike lapho ufanele ufike khona kodwa ngifuna ukunitshela maNazaretha ukuthi ubukhazikhazi okubonwa ngamehlo abuwondla umphefumulo kodwa umphefumulo odliwa isifungo osenze wena phakathi kwakho noNkulunkulu ayibonge inkosi amen uma ngabe inkosi ithi inyamazane uzosiphathela inkonzo bese utshela ibandla ukuthi umnakwenu wahamba kanjani emhlabeni yayiziguqa le nkosikazi yavele yahlala phe kodaba kodwa amadola ayesexeka yayisilikala udaba ithi ngafika ngizoga wafika ubalungile umnawethu ezogana phakathi komuzi kaMsweli ithi inkosi ilanga wagana kwasekwenzeka njani ithi zame emukela ngentokozo ithi inkosi emva ubuso umemukela inyamazane wenzani uthi baba inhliziyo yabe seyala uthi wasewenza uthi ngahamba ithi inkosi wawuyaphi ithi baba ngangiyofuna umuthi engizobuya ngidlise wona umsweli ukuze umsweli uma ngabe sengimdlisile engabe sabanalo uthando lwenye inkosikazi ithi inkosi ngesikhathi uhamba nyamazane endleleni wezwani ithi inkosikazi ngathi inkosi ngiphansi kwesihlahla ithi ngathi mangibheka phezulu yathi mayithi yaqala ukukhuluma lamazwi akhulunywa yizwe esihlahleni zase ziyehla inyembezi lenkosikazi yakhala yathi mayikhala le nkosikazi yayisihlabelele yadani njengawe baba
nevesi. Uma ngabe ivesi ulithatha njengoba ngilithatha kodwa ichorus kufuna ukuthi ukuqombola kancane. Yathi mayithi yaqombola lenkosikazi yayisiyakinyeka zathi nci inyembezi yayisihlala phezu kweyithende. Yathi mayiqeda ukuhlala phezu kweyithende yayisiphakama ingumahlombe epulpit yangena kwichorus yangena emavosini yangena kwichorus yasiqeda isihlabelelo wathula unyamazane. Wathi bangabe qeda ukuthula isiqedile inkosi ilanga isihlabelo yayisithi inyamazane iqhubeka. Ngoba mfowethu kuyothiwani kuwe? Sike sithi bangabe sikhuluma nezintombi eziyogana sithi we intombi nize nazi ukuthi isifungo senu sobukhosazana senisiqedile ungafika emzini uyishaya isifuba ukuthi ungene uyintombi ngoba ikhani uyoqala uhambo lokuqala nqa olomntombi liphelile ngoba lensizwe ikoni ngoba kade uyintombi egcineni kosufuna kubonakala ukuthi inkosikazi le akusho ukuthi umuntu ongene eyintombi emzini lapha kawugana khona uyoba inkosikazi. Ubukhosikazi buyasetshenzela ngoba nomntombi buyasetshenzela. Nawe futhi mfowethu uma ngabe usuphathe umsebenzi wena abasho ungacabanga ukuthi sekuphelile kufuna uqale phansi usebenze njengayizolo. Noma ngabe usungumshumayeli noma ngabe usungumvani kodwa ufuna uqale phansi usebenze njengayizolo ngoba lokhu kugqoke esigqokile ngeke busise ezulwini. Yaqhubeka inkosikazi ithi baba ngafika ngawusebenzisa umuthi ngamdlisa umsweli kodwa kwangimangaza alwakhekanga uthando kumsweli kunalokho kwahamba umnakwethu. Yayisithi inkosi kulungile kabili. Kwahamba isikhathi esizwa komsweli yayisiphinde igalwa enye intombi khona ekuphakameni igama la uThembeni. Yagalwa lensizwa kaMsweli yayisibuya nawo lentombi sigidelo lentombi uThembeni yafika yahlala lapha ekhaya kuthiwa kwahamba isikhathi lenkosikazi kuthiwa yayibongela uma isiye emgidini sivulile ithi inyamazane ziyecana ijaha kuphakameni. Yayisibuya lenkosikazi ngelinye ilanga uThembeni evulile esemgidini yayisifikelwa uthando lalomnakwabo. Ngoba Nazaretha kungenzeka umthando umuntu kade awuyilungisile inhliziyo yakho umthanda nje uyazi ukuthi kunezinto ezinyathele ngeenyawo ngami. Bayebethi abadala uma ngabe indoda ixabene nomkayo ungakuhle ukudla okuphelele leyo nkosikazi ngoba uyodlidla lubi uyokwenzela unkosikazi ukudla ngenhliziyo enhle emhlophe ehlambulukile kanti akayilungisile amagama kawakhuluma izolo. Nalo nkosikazi wakwenza konke lokhu unyamazane wamhambisela umnakwabo wamhambisela amafruit akavunulile unyamazane uThembeni uvunulile usemgidini wahamba wamthengela ama-aphula wamthengela ubanana wahamba wayomnikeza umnakwabo wadla umnakwabo uThembeni wagcina ukuphefumula ngalelo langa walala nabalalaka bangesavuki. Ngesabatha lilandela iyabuza inkosi ilanga ithi inyamazane uphi uThembeni. Ngifuna ukusho kimi nawe bafethu sisazobuzwa thina. Uyabona ungagijima wonke amathempeli la aseGoli kukhona abafana abancane kabi abathi bangabe bebala amathempeli aseGoli bawabala ngathi bathi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bawabale bawaqeda umfanele lebheke kusasa ngizosota ekuseni kuphi emini ngisote kuphi uma ngifike endaweni ethile ngizofike ngithi usibanibana akaphume la usibanibana akangene. Kodwa kukhona isikhathi lapho ozobuzwa khona mfana wami. Ithi inkosi ilanga inyamazane uphi uThembeni ithi baba uThembeni akamsekho. AwuThembeni akasekho baba. Kwenzekani ngoThembeni? Ithi inkosi ilanga mayisiqeda kumbuzo unyamazane isiyakhuluma inkosi ilanga ithi ngiphatha kabi lento. Ukuthi yini zonke intombi egana umsweli bese ihamba emhlabeni ihamba kabuhlungu kangaka. Le nkosikazi wayesethi baba ilanga nyamazane buka uphatha inkonzo. Ithi le nkosikazi umswela uThembeni akasekho emhlabeni kodwa into engiphatha kabi. Abantu lapha ngaphandle bathi abazi ukuthi yini edala ukuthi intombi egana umsweli zihambe kabuhlungu kangaka. Kuthiwa amaNazaretha inkosi ilanga yadinwa ngendlela engeke uzichaze. Yathi Thembeni usukuthini mawuthi abantu bathi. Ithi wena nyamazane ubiza abantu ngabantu. Ngoba yini engithe yini edala ukuthi intombi egana umsweli zihambe kabuhlungu kangaka. Bangabuthi abantu bathi ubiza abantu ngabantu. Uyabona amaNazaretha ngifuna ukunitshela mina abantu abasha ukuthi konke lokho kwenzekayo phakathi kwethu kuze kungalokothi kusihlubule uNkulunkulu. Noma ngabe usuzweni ukuthiwani ngesabathe eliphelile noma ngaphambi kwesabathe eliphelile kodwa bafana bayithi kuze kungalokothi kunidedise uNkulunkulu ngoba yonke lento lena isisefo lesi asizili ukuzosefa laba abakhulumayo sizosefa mina nawe. Size singalokothi bafethu ukuthi mabe kukhona izinto ezisithintayo ebone besithi kodwa yena ubaba uthini. Nesikhathi uthi ubaba uthini usho ukuthi ubaba kaboni ukuthi kwenzekani. Ithi insizwe umzala wami isona lapha ememezana ubaba uNgubo uthi uyabona mangabe ungafuni ngelinye ilanga ukuthi igama lakho lesisulu encwadini yokuphila lapho kunesiphithiphithi khona musukuya ngoba uzofika khona umfana ekufaka umuntu ebusweni ngeke uvume ukufaka mina njengoba ngingafundile nginjena nje ngake ngivume ukudlala omnye umfana mina bani yena
yini ungavela uhlale phansi ngoba mhlawumbe ifundiswa ziyakwazi ukuthi umuntu avoidwa kanjani. Yini ungavela uhlale phansi? Hayi ngoba uduba uNkulunkulu kodwa ubalekela ukuthi igama lakho lingasulwe encwadini yokuphila.